dani, dobrodošli nam na još jedno My Health predavanje u sklopu Prevention programa. Današnja tema je naš vid. Koliko dobro vidimo, zapravo shvatimo tek kad ga počnemo gubiti. Napori vida dio su naše svakodnevnice, pogotovo obzirom na prirodu posla koju obavljamo i koristimo puno vremena, to jest provodimo puno vremena pred računalom. Suhoća oči, umor, glavobolja, onaj osjećaj pijeska u očima, vrtoglavica su samo neki od simptoma koje možemo osjećati nakon nekog dugotrajnog rada za računalom. Kako bismo vam približili ovu temu i kako bi vam ponudili neka rješenja, danas smo u goste doveli doktora Ivana Gabrića koji dolazi iz specijalne bolnice za oftalmologiju Svjetlost. Doktor Ivan Gabrić, specijalizant oftalmologije, završio je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a užio područje rada mu je lasersko skidanje dioptrije, tretmani keratokonusa i personalizirani tretmani rožnice laserom kao što su distrofija rožnice. Usavršavanja na području laserske kirurgije obavljao je u prestižnim medicinskim centrima u SAD-u i Njemačkoj. Dobar dan, doktore. Bok. Evo, kako bi za početak se malo opustili, ja bih vam postavila jedno malo osobno pitanje. Može? Može. Kada ste osjetili taj svoj poziv i ljubav prema oftalmologiji? Pa, to su zapravo dva različita pitanja. Ljubav prema oftalmologiji sam osjetio kroz ljubav prema tehnologiji. I nadam se da će dobrom dijelu ljudi koji rade u Ericssonu to biti jasno. Oftalmologija je jedna od grana medicine koja je najviše ovisna o tehnologiji, jer bez napredne tehnologije ne možemo niti dijagnosticirati, niti liječiti većinu bolesti. Ja se dan danas sjećam, to je bilo 99. to je 98. Stari je kupio prvi laser za skidanje dioptrije u ovom dijelu Europe i došao je čovjek iz Kine postaviti tu magičnu mašinu i osim što je laser sam po sebi bio impresivan, donio je ThinkPad koji je imao kineska slova, ali je bio toliko lijep, lagan. U doba kad u Hrvatskoj realno baš nije bilo puno ultra high-end notebooka. Ali je fascinantno to što je on meni objasnio kako taj laser radi, kako računa algoritme i to. Ali fotolitografija kao proces kojim nastaju kompjuterski čipovi koristi istu lasersku glavu koju koriste naši laseri za skidanje dioptrije. Zapravo na isti način nastaju čipovi u mobitelima, televizorima i skidanje dioptrije. Slučajno je ispalo tako, ali to je, čudni su putovi IBM-ove tehnike. Tako je, i tako je sve krenulo kod vas. Pa zapravo da, ja sam u startu se zaljubio u tehnički dio oftalmologije, ali aspekt rada sa ljudima i medicinom mi nije baš bio najprivlačniji, tako da sam zapravo čak tokom faksa se bavio marketingom, konzultingom, svime, samo ne medicinom. No u nekom trenutku sam shvatio da je stvarno lijepo raditi s ljudima. Ja uživam, nekad imam po 30 pacijenata u danu, ali uživam se slušati njihove probleme, šta ih muči, shvatiti kako vide. I onda kad koristite naprednu tehnologiju da vidite kako pacijent vidi, shvatite da nije isto kvantiteta vida i kvaliteta vida. I dobijete na tehnički način rješenje za nekoga koje je toliko dobro i onda on bude zahvalan, sretan. I natječite se sami sa sobom da izvedete da pacijent vidi bolje nego što je on ikad mislio da je moguće. Zadovoljili ste si znači ljubav i prema tehnologiji i ovaj, ajmo reći, humani dio. Apsolutno. Odlično. Evo, obzirom da smo danas tu da pričamo o vidu, za početak možete li nam reći evo, koje su neke poteškoće, odnosno najčešće bolesti koje se susreću u vašoj profesiji? Većina ljudi s kojima mi imamo posla zapravo spadaju u dvije kategorije. Ljudi koji imaju probleme refrakcije, znači to su problemi sa dioptrijom. Refrakcija je znači ono što mi koristimo da bi ispravili refraktivnu grešku. One su tri osnovne. Kratkovidnost, znači vidimo blizu, ali ne vidimo daleko. Dalekovidnost, suprotno riječi, prava dalekovidnost kad neko ima +5, +6, njemu niti 10, 20, 30 metara daleko nije bistro, njemu je možda bistro kad gleda prema mjesecu. To je strašno veliki problem, ti ljudi bez naočala ne funkcioniraju. I astigmatizam koji zapravo dio slike pada ispred senzornog dijela oka, a dio pada iza. I onda trebate cilindrične naočale da sliku sabiju i spoje u sredini. To je osnovni dio problema. Drugi dio su zapravo bolesti oka koje mi dijagnosticiramo od suhog oka, od mrene, od nekakvih drugih bolesti upala oka,
pa čak toliko daleko i do malo većih operacija, ali mislim da obično ljudi kad imaju takva teža stanja znaju za njih, tako da ja bi se više informirani su odmah. ja bi se više držao ovih stvari koje su standardne i tihi problemi koji zapravo većina nas ima da ni ne zna. Tako je. Obzirom da nam je evo prošlo već 2 godine pandemije, dosta se govori o tim nekim post-covid sindromima i vi iz područja oftalmologije, da li ste primijetili nekakve teškoće povezane sa kao post-covidnim sindromima, jer kolege znaju, komentirali, jedan kolega je rekao da je isplakao kroz koronu. Znači, kod koronavirusi, osim ovog koji sad znamo svi, SARS-CoV-2, su zapravo dosta velika skupina virusa koji su odgovorni za prehlade, ali su ujedno tako odgovorni i za crvenilo oka, one konjuktivitise virusne koje ljudi imaju. I kada netko ima COVID-19, najčešće od okularnih simptoma imaju veliko crvenilo i, kao što je vaš kolega imaju to suzenje oka pojačano. Nažalost, korona kao multisistemna bolest ostavlja svoje posljedice na oku. Jedan zanimljiv efekt koji smo vidjeli je da ljudi gube mogućnost čitanja na blizu. Nekima ostane fiksirana leća i ne mogu je refokusirati. Drugi problem, puno ozbiljniji, ali znatno rijeđi, je da se javljaju abnormalna krvarenja na senzornom dijelu oka na retini i to smo možda u zadnjih 3-4 godine imali jedno 50-ak pacijenata kod kojih smo to ispratili. I kod većine njih je prošlo sve bez trajnih posljedica, ali ne bi trebalo izgledati sa nečime takvime, ali baš budu izuzetno impresivne kliničke slike. Kao i sa svima. Kad imate veliki broj zaraženih, naći ćete uvijek neke vrlo specifične slučajeve. Srećom, COVID u post-COVID tom varijanti najčešće se radi o suhom oku, o iritaciji i pojačanoj osjetljivosti na svjetlo, koje su sve lako menadžabilne stvari. I prođu, kao što ste spomenuli. 99% toga prođe bez trajnih posljedica. Odlično. Dobre vijesti. Ne, što se toga tiče, moram priznati da smo dosta sretno prošli po tom dijelu. Čak i u oftalmologiji mi imamo bliski kontakt sa pacijentima. Znači, kad vas gledamo, doslovno se dišemo lice u lice. 2 metra distance. Ne, ali uveli smo neke plastične štitove, bogove, vragove, ali je izuzetno mali broj transmisija u oftalmološkim klinikama bio u svijetu. Bilo ih je, ali znatno manje nego u drugim settingsima. Vjerojatno zato što kod nas pacijenti ne dolaze kad su akutno bolesni. Da, nego su zdravi. Što nam možete, evo, spomenuli ste dioptriju, reći kako se ona razvija, u kojoj dobi, da li postoji uopće neka dob kao kritična? Čak mislim da ima među slajdovima, pa ću samo proklikati do toga. Tu ovaj dio što je oko. Imamo 2, ok. Ja sam Ivan i imam 1 oko. Znači, rodio sam se sa hipoplazijom živca. Znači, oko je dio puta. Znači, vidni sustav nije samo oko. Ono je prvi dio tog vidnog puta. Od oka do mozga postoje kablovi, mi ih zovemo živci, koji se spajaju u ovom dijelu okcipitalnome i tu je zapravo procesuiranje vida. Recimo, nekad ljudi kad sagnu naglu glavu i savinu, krvne žile koje opskrbljuju centar za vid se nalaze ovdje. Ako imaju bilo kakav problem s krađevicom, mogu imati probleme sa vidom. Recimo da im vid nestaje i dolazi. Nažalost, kod mene je formiranje tog kabla došlo u nekom... Jednostavno, znači normalan kabel vidni ima 1,2 milijuna tih živčanih niti, a moj u lijevom oku ima oko 200.000. Jednostavno, nemam funkcionalni kapacitet vida. Ja vidim savršeno oštro, ali ne vidim. To je razlika između kvantitete i kvalitete vida. Ali kad pričamo o dioptriji, oko je u osnovi parni organ, imamo 2, osim kod nekih. I ono je, možda kolegama iz Ericssona, koji su većinom iz matematičkih područja, bude jasno, zadano je s 3 broja. Znači, prvi broj je aksijalna dužina, koliko je oko dugo od vrha do dijela gdje je taj centar za vid fovea. I sad, normalno oko je 23 mm. Svaki milimetar koji je oko duže idemo 3 dioptrije u minus, svaki milimetar što je kraće idemo 3 dioptrije u plus. I tu zapravo 90% ljudi koji imaju dioptriju, posebno veliku minus dioptriju, imaju predugačko oko. E sad, kako oko postane dugačko? Da. Zadano genima.
Drugi broj koji definira naše oko je zakrivljenost rožnice. Tu nastaje astigmatizam. I treći broj je lomna jakost leća. Kad smo mladi, pogledamo blizu, pogledamo daleko, osjetimo da leća radi. Kako starimo, ta leća gubi svoju sposobnost akomodacije. Ovo je nekakva sličica gdje se vidi gdje sve mi možemo naći bolesti oka. Od mišića, živca, od traga u mozgu, makula, to je centar za vid. Možemo imati glaukom, to je trabecular meshwork. Tu nastaje problem sa... Znači, širok je dijapazon, organ je strašno mali, 2,5 cm. Uspjeli smo ga podijeliti na 7 subspecijalizacija. Ja se bavim s prvih 4 mm, na primjer. Mislim, Svako je specijaliziran za određeno područje. Da, izuzetno smo se podijelili. Ali kako to recimo izgleda ovdje? Emetropija je naziv za čovjeka koji je emetrop, to je čovjek sa normalnim vidom. To ne znači dioptrija 0. To samo znači da na određenoj udaljenosti, obično 6 metara ili 20 feet, on vidi ono što se smatra standardnom količinom kapaciteta vida. Znači, slika se formira dovoljno blizu centra retine da on ne treba optičko pomagalo da bi vidio. Hiperopija, znači slika se prebacuje i bude iza. Astigmatizam raspada se u raznim smjerovima i miopija, slika pada prije centra za vid. Kako to sve dođe zapravo? Genetika je ta koja zadaje koliko će oko biti dugačko i ljudi kažu često, pokvario mi se vid na fakultetu, pokvario mi se čitanje. Puno sam čitao, da, učio. Nažalost, ili na sreću ne. Naše oko postigne 90% svoje veličine u tinejdžerskoj dobi. Ali naša leća, ona se može, kad gledamo na daljinu, ona je opuštena, izgleda kao disk. Kad gledamo na blizu, ona se pritisne. Jako se utisne pa se skvrči. Kad smo jako mladi, ona je toliko meka da se nekad da ekstra rastegnut i može sakrit minus dioptriju. Jedan od razloga zašto moramo širiti zjenice na pregledima, posebno kod mladih ljudi, je da ugasimo mišiće koji šire leću i skrivaju dioptriju. Se vidi pravo stanje. Tako je. U pravilu, kod minus dioptrija ona se ispolji, to jest pokaže, između 18. i 21. 22. godine. To je obično dob kad ljudi krenu na fakultet. Da. I onda oni misle da je to vezano s fakultetom. Ne, dužina oka je davno prije završila, nalazit se. Samo je leća počela malo biti manje elastična. Recimo, ljudi koji imaju hipermetropiju, to je plus dioptriju, njihova leća bude jako stisnuta u startu i onda oni mogu sakrivati po 3-4 dioptrije čak i u 30. godinama. I onda je tu kod njih izuzetno bitno to širenje. Kod te priče, ima čak kasnije među slajdovima, ali postoje studije koje su koliko toliko našle povezanost između vremena koje provodimo vani na zraku, kuta pod kojim svjetlo sunca upada na periferni dio oka koje potiče oko da raste ili ne raste. Ali to su stvari koje se događaju prije 10. rođendana djeteta. Tad ste vi sebi zadali dioptriju. Zato je bitno da, recimo, djeci prije 4. 5. rođendana odredimo dioptriju. Zato je postalo sada i obavezno prije prvog razreda. Znači, Hrvatska je jedna od zemalja koja je započela taj program ranog probira za ambliopiju. Što to znači? Kad je netko ambliop, to nije bolest oka, to je bolest mozga. Stanje. Kako to funkcionira? Kad ste vi jako mladi, vi morate naučiti svoj mozak gledat. Kad se dijete rodi, ne zna gledat, vidi crno-bijelo i vidi samo veliki kontrast. Kaže, joj, prepoznam, nema šanse, ne vidi. Joj, vidi crvenu, najdraža mu je boja. Ne, crno mu je. Crno-bijelo mu je prvih 3-4 mjeseca života. Naš mozak analizira sliku od gore prema dole, tako da su Japanci i Kinezi u pravu kad tak pišu, ne lijevo na desno. Imamo te male kao stupiće analize vida. I sad imamo 2 puta. Jedan put analizira pokret, a jedan put daje rezoluciju slike. Kad smo mali i imamo minus dioptriju, onda mi približavamo predmete i potičemo mozak da analizira sliku i vid se razvija. Ali kad imate veliku plus dioptriju, ni na jednoj udaljenosti nemate oštru sliku i mozak jednostavno ne vidi. I da bi on sebe spasio od procesuiranja loše slike, ugasi sliku. Smanji probijanje vida u svijest. Da bi sebe zaštitio od loše slike i lošeg vida. To recimo se događa kod ljudi kao ja. Moje lijevo oko je imalo ekstremno visoku dioptriju i loš živac. Moj mozak je ugasio sliku iz lijevog oka. Ja tu sliku vidim samo kad je želim vidjeti. Zato je bitno da
ako neko ima djecu, a siguran sam da dio zaposlenika ima djecu, Da. da ih stvarno pregledate, da ne ignorirate poziv ako ga već fulate, odite negdje privatno, ali do 4., 5. godine moramo naći te poremećaje da bi ih mogli liječiti na vrijeme i da bi se vid mogao razviti. Jer klasično se vid i mozak, taj centar za vid razvijaju tek samo do 10. godine. A obzirom na dioptriju, kad već jednom ustanovimo da imamo, da li postoje neki mehanizmi kako je usporiti? Ovako, teoretski da, to se zovu ortokeratologija i slične varijante. Ako se vratimo nazad na ono da je oko zadano s 3 broja, koliko je dugačko, koliko je zakrivljenost rožnice i koliko je lomna jako sleće. Vi dužinu oka ne možete promijeniti, ona je tolika kolika je. Možete promijeniti zakrivljenost rožnice. Što to znači? Ako nosite tvrdu leću, vi mehaničkim pritiskom možete nju privremeno staviti u neki drugi njoj neprirodan oblik i na taj način bez leće kasnije vidite, ali to nije trajno. S druge strane, kad nosite leće meke, onda one zapravo stvaraju drugu sliku pola milimetra ispred oka i bacaju unutra, ne mijenjaju toliko samu površinu oka. Ono što je u tineđerskoj dobi, u toj nekoj mlađoj dobi, bitno je imati ispravljenu dioptriju, jer ako je nemate ispravljenu, oko će imati poticaj da raste i onda ćete možda završiti sa -2, -3 više nego što je zadano genetikom. Da. A da li, evo sad ste spomenuli leće, naočale, da li onda baš za to nekako, ajmo reći, zaustavljanje bolje koristiti leće ili naočale? To je što jedno. god nosite, da imate dobru sliku. Zato što ako slika pada po periferiji neprecizno, oko će se proširiti. I tu je zato jako bitno da se refrakcija vrlo rano odredi i vrlo točno. Tu čak ima primjer da vidite kako neko ko ima -1, -2, -3 vidi i vi vidite da ti ljudi vide, ali nemate oštrinu oko slova, nemate rezoluciju. I ovaj neko ko ima -1, on teoretski može čitati do zadnjeg reda, ali to nije kvaliteta vida, to umara čovjeka i oči. Ono što mi zapravo vidimo u svakodnevnom životu je, vidimo 2-3 stanja koja su zapravo bitne i koja bi volio možda na početku proći. Jedno od njih se zove keratokonus. To je nešto s čim se ja aktivno bavim, pa mi je jako drago. Moram priznati, kad sam to pročitala, sam se pitala šta je znači, to? Naša rožnica je jedini dio tijela u kojem nema niti jedne krvne žile. Da bi ona mogla stvarati, funkcionirati ovako kako funkcionira, da slika u nju ulazi bez problema, mora biti savršeno bistra i savršeno prozirna. Vlakna u njoj su posložena ovako paralelno. Kod nekih ljudi, zbog problema u genetici ili ekscesivnog trljanja očiju, znači ovo tu, vi kada ovo radite, stavljate pritisak od 15-20 kila na doslovno pola milimetra debelu rožnicu i trljate ju. Ta vlakna se počnu stanjivati, ispupčivati prema van i to je progresivna bolest koja, ako se ne zaustavi, može dovesti do gubitka vida, može dovesti do potrebe za transplantacijom. I ako jednu stvar mogu da ne zamoliti ljude, nemojte trljati oči. Ako imate problema s noćnim vidom u smislu da vidite neke čudne fenomene, pogledajte se, napravite topografiju oka, jer možda imate keratokonus. On je u Hrvatskoj 1 na 2000 do 1 na 1000, ovisi kako koga pitate, ali na 2500 zaposlenika elektrona Nikole Tesle sigurno jedan od vas ima keratokonus. Ako ne znate da ga imate, javite nam se. Sad kad sam riješio ovaj public service announcement, onda mogu dalje. Evo, to smo zapravo i pričali. Oko je uvjetovano genetikom, koliko je rožnica zakrivljena i zašto je bitno, to smo isto prošli. Ono što puno ljudi ovdje ima je CVS, Computer Vision Syndrome. Kada mi gledamo nešto što je blizo, naše oko mora pritisnuti onu leću o kojoj smo pričali mišićima. I ta leća onda odlazi u neki oblik koji je više sferičan, a ne diskoidan. Kad ona dovoljno dugo stoji u tom obliku, ona se malo zaglavi. Kao kad imate, ne znam, odvod na vodi koji niko dugo nije okretao, jednostavno fizički morate puno veću silu izvršiti na njega. Nama se ljudi jave i kaže, ja sam prije vidio savršeno, sad odjednom ne vidim ni blizu, ni daleko, negdje u sredini vidim. I onda shvatite da cijeli dan gledaju u računalo. Da, to se nama događa, mislim. Zato je to relativno bitna tema za vas, jer vi
kad gledate u računalo, vi gledate u ekran koji je na 66 cm najčešće, to je ergonomski, super pozicija za vrat i sve, ali nije za naše oči. Naše oči su primarno napravljene da gledaju stvari koje su 4+ metara daleko. I kad gledate nešto na 66 cm, vi od svog oka tražite da napravi defokus od 2 dioptrije, kao da stavite +2. I kad tako radite danima, satima, bez ikakvog prekida, mišić jednostavno se zaglavi i oslabi. I onda ima neko kao blesavo pravilo, ali stvarno je funkcionalno. 20-20-20. Svakih 20 minuta, 20 sekundi gledajte u nešto što je 20 fita, 20 metara daleko. Zašto? Da napravite poticaj da se leća istegne, da ne bi ostala zaglavljena. To je... A koji su još od simptoma koje možemo prepoznati tog zamora oka za rad za računalom? Mislim, je ono najčešće, evo, nakon radnog dana, mislim, imam kao dobar vid, ali osjetim ono cijelo oko, kako se kaže. Znači ovak, cijela stvar se svodi na to. Zamagljen vid, suhe oči, bolne oči, naprezanje, smetnje, da vas smeta svjetlo. Pa i imate glavobolja. osjećaj da vas boli glava, da vas tu steže ili tu da vas boli. To sve dovodi do toga zato što su oči suhe. A suho oko je zapravo opet posljedica načina na koji funkcioniramo i ima, kasnije ćemo to isproći, ali ono što ide, što ne pomaže zapravo tom suhom oku i svemu tome. Vidjet ćete, puno ljudi vam pokušava prodati blue blocker naočale, UV filtering. To su ove tu. Da. I onda će vam optičar to demonstrirati i tako dalje. Vi, ako nemate najjeftiniji kineski monitor bez UV filtera, vrlo vjerojatno nemate problem sa plavim svjetlom. Znači, ako imate bilo kakav respektabilan monitor, respektabilnog proizvođača, vrlo vjerojatno nećete imati problem sa plavim svjetlom. Količina plavog svjetla koja ulazi od rasvjete i sunca je znatno veća nego one koju vaš monitor može davati. To je money grab na neki način. Znači, ove naočale u biti oftalmolozi ne preporučuju. Nemaju dokazanu učinkovitost. Oni ih prodaju na način da kažu manje će vas boliti glava, štite vašu retinu. Gledajte, mi smo nastali procesom evolucije na suncu koje je izvor UV zraka znatno veći od bilo kojeg monitora na svijetu i funkcioniramo. Ovo ne. Vizine, to su kapi koje ćete često nekad kupiti u ljekarni. Znači, one su zlo. Umjetne suze? Umjetne suze da, ali vizine ne. Vizine imaju specifičnu komponentu koja izbjeljuje oči. Znači, uklanja crvenilo da vam oči opet izgledaju bistro kao da niste konzument nekih sredstava. Ali, one imaju jedan problem. To je da kad uklone te krvne žile, uklanjaju i ono malo hrane koje oko dobiva i idete u kronično suho oko. Zašto evolucija? Kada je pred, 200-300 milijuna godina neki naš predak bježao od nekog predaka lava, on nije trepto i preživio je. Kraj njega je bio neki koji je trepto i lav ga je pojeo. Mi evolucijski, kad nam je nešto bitno, trepćemo manje. Nažalost, naš mozak ne razlikuje lava u Africi od Excel tablice. I vi kad gledate u Excelicu ili Nekad su Excelice i strašnije od lava, meni se čini. Možda. Od ovih u zoo sigurno, ja nisam siguran da ovih zagrebačkog zoo mogu pojesti čovjeka. Da, to je istina. Ali u čemu je trik? Vi kad vam je nešto važno, vaš mozak kaže, ovo je jako važno, ja neću treptat zato da ne bi propustio važnu informaciju. I ono cijeli dan ne trepće i onda vam se oko posuši znatno više nego što bi trebalo. Havac. Heating, ventilation, air conditioning. Znači, mi smo sad ovdje u zatvorenom prostoru, imamo forsiranu ventilaciju, imamo zrak koji je možda 25% vlažnog zraka. To je abnormalno niska vlaga zraka za nas. Suha nam je koža, suhe su nam ruke, suhe su nam i oči. I zadnja stvar koja je, recimo, što ne pomaže vašim zaposlenicima i većini ljudi, su monitori visoke rezolucije. Koliko god su prekrasni, koliko god su lijepi. Lijepe boje. Lijepe su boje, sve super. Imamo problem. Mi postavimo da bude crisp font i sve perfektno, ali onda dovedemo da font bude malo pinkicu premali i onda se naprežemo i još veću silu izvrćemo na svoju leću da ona mora umjesto 2 dioptrije fokusirati 2,5 ili 3.
sitna slova, koliko god su lijepa i više teksta stane, dovode do zamora leće, koliko god je to naporno. Nećete zbog toga dobiti dioptriju, dobit ćete computer vision sindrom. Da. Kako si možemo pomoći? Pa, Osim čujte, ovo, treptanja i doslovno 20-20-20 rule. Doslovno, to. Glupo je, ali funkcionira. Meni je to kad sam prvi put to vidio, ali stvarno je istina. Nama je, da se malo vratim, na sistematskim potvrđeno najviše problema zaposlenici imaju sa suhim očima. Spomenuli ste ove kapi kao umjetne suze. Da. Ali to imamo kasnije cijeli section o suhom oku. Sad, samo zapamtite, nemojte koristiti vizine. Bilo koje umjetne suze uzmite, ali ne vizine, jer one još više isušuju oko. Sad, zašto je treptaj bitan? Znači, vi kad niste u fight or flight modu, da ne smijete treptu, da ne propustite slovo u Excelu, trepnemo svaki 4 do 5 sekundi, to je nekih 4,2 milijuna puta na godinu. Sad, koliko puta nam je crno pred okom? Samo kad razmišljamo da ćemo trepnuti. Imamo frame buffer gdje je mozak sposoban ponoviti jedan prošli frame, da nam nije crno, da nas ne nervira. To je čisti dokaz da je mozak sposoban naš vid malo umjetnom inteligencijom, to je prirodnom inteligencijom, ispraviti. Neko ko ima minus 0,50, nema savršeno ošto sliku, ali mozak može reći, ok, odrezat ću ove dijelove koji su malo u defokusu. Fascinantno koliko ljudi dobro vide, iako ne bi trebali. Ali svaki treptaj, kad trepnete, zapravo iz ovih malih žlijezda gura suzu. Ta suza vlaži oko i ona je zapravo prvi dio vidnog puta. Sad, šta je sindrom suhog oka? Nažalost, najdosadnija stvar u oftalmologiji. Ne možete vjerovati, idete na fakultet medicinski 6 godina, učite patologiju, internu medicinu, ginekologiju i onda se bavite suhim okom. Ali to je ono što muči ljude. Evo, kažem, kod nas to potvrđeno na sistematskom kao prvi problem. Da, znači, ko što smo rekli, one sve stvari ne trepćete, zato što mislite da je jako važno. U ventiliranom ste prostoru i jednostavno nema vlage. Imate dobre, kvalitetne monitore za koje vam ne trebaju blue blokeri i dio ljudi nosi leće. Ljudi koji imaju leće, te se leće posuše. I one koliko god imaju vode u sebi, toliko suše površinu oka i ne daju joj da diše. Kad vožnja, tu piše vožnja uzrokuje crvenilo i suhoću. Da, i iz istog razloga iz kojeg Excel uzrokuje crvenilo i suhoću. Vi kad vozite, skoncentrirani ste i ne trepćete. To je fascinantno. A kad pričate s ljudima, onda trepćete. Onda vam nije bitno. To je recimo fascinantno. Ali, kako to izgleda? Mi kad hoćemo vidjeti koliko neko ima suho oko, možemo oko pobojati specijalnom bojom. I ova svaka točkica je jedna mala ruptura na rožnici gdje fali komad zaštitnog sloja jer je suza pukla. I to je doslovno kao da idete sa šmirgl papirom i svaki vaš treptaj prelazite preko te male ranice i sve više iritira i sve više vas smeta i onda vas počne boliti. Najveći problem što oko, kad vas počne boliti, je to debelo prekasno. Baš sam htjela pitati, kad je kasno? Kad osjetite. Tek kad osjetim. Kad osjetite je već prekasno. Trebate, isto koji ruke. Ruke kad vam postanu suhe, prekasno je. Trebali ste ih namazati prije nego su postale suhe. Samo oko je malo osjetljivije od ruku. Ono što je bitno za shvatiti da sama suza nije samo voda. Znači, suza se sastoji od 3 dijela. Imate dio koji je kao ljepilo, dio koji je voda i dio koji je mast koji sprečava da ona ishlapi sa oka. Recimo, tu su ljudi koji imaju naočale u prednosti, jer stvore si mikroklimu ispred očiju sa naočalicama i onda im se mrvicu kore cirkulira. Mislim, suludo, ali ja vam mislim da tjedno prepišem barem 10 ljudi da si kupe mali ovlaživač zraka, ali ne za sobu, nego za stol koji ravno u njihovu glavu puše. Da im to pomogne. Da, jer jednostavno nemaju vlage. Koji dio suznog filma vam fali? To je nama lako procijeniti kad vas vidimo na mikroskopu, ali vama kao nekome ko nema opremu je dosta teško. I onda ljudi krenu i probaju jedne suze, druge suze, treće suze i instinktivno će naći one s kojima se osjećaju dobro. To uopće na nikoji način nije greška. Uzmite, krenite, samo probajte kad kupujete suze u ljekarni, uvijek traži da su bez konzervansa. Jedan od problema je da bi lijek duže trajao na polici, stavljaju se konzervansi, ali neki od tih konzervansa dugoročno dovode do suhog oka. Tako da dugoročna primjena određenih suza može dovesti kontraefekt. Ono što je, recimo, kod žena znatno veći problem nego kod muškaraca je taj lipidni sloj.
kako pada razina estrogena u krvi, tako te žlijezde sve manje i manje rade, kao što lice postane suho, tako postane suha i koža i oči. I one zapravo imaju taj gubitak vode pojačan. One trepću, imaju suze, imaju vodenog sloja, ali nemaju masnog sloja. Muškarci, na primjer, mi smo samo suhi. Mi imamo masti, ali nemamo suhoću. To je tu slika tog suhog oka. Tu vam je recimo neka kao ta statistika što kaže, 56% ljudi ima hiperevaporativno. To znači da nemaju jasan taj suzni film zbog toga što nema masti da stabilizira i jednostavno ispraši se, nestane. Hiposekretivno je, znači manjak je vode, to je zapravo 8%. Znači većina ljudi kaže, pa ja imam suza, cure mi, da, to je voda. To je samo voda, ona se ne zadržava na oku. COVID je, recimo, jedna od stvari koja izaziva 1 u 10. Solidan postotak. Ali, kažem, umjetne suze su genijalna stvar. Vidim da sugerirate tehnički pregled vida. Mi znamo da po zakonu i o zaštiti na radu u sklopu naše medicine rada mislim ne trebali nego šaljemo naše zaposlenike redovito. Neki se odazivaju, neki ne. Pa evo, baš bih htjela da od vas čuju koliko je to važno i koliko često bi trebali kontrolirati vid obzirom i na dioptriju. Ajmo probati ovako. Znate ono kak ljudi, ne znam, evo koji imaju naočale, odu u DM pa malo isprobavaju i tak. Znate kaj, test DM-om ti su mi čak i draži od ovih drugih. Ovi koji ne idu nigdje. Da. Stvar je jednostavna. Da bi mi živjeli, trebamo osjetila. Imamo 5 osnovnih osjetila, a oči kao dio osjetila vida su odgovorne za 90% informacija koje primamo. Znači svaka osoba koja radi u Ericssonu trenutno za računalom koristi oči da bi tipkala. Mislim, sve što radite trebate vidjeti. Trebate vidjeti da bi vozili auto. A ako jednom godišnje taj auto morate odvesti na tehnički, a ne provjerite jednom godišnje jer sa tim organom koji vam omogućuje da vodite... Ja mrzim te preglede, iskreno. Znači, ja najviše od svega mrzim sistematski, zato što gotovo nikad ništa ne nađemo i ne da mi ih se raditi. Ali, nevjerovatno su važni. Zato što, kao i sa svakom bolesti, ako je ulovite na njenom početku, u medicini je jako malo bolesti koje mi liječimo do kraja ili možemo ukloniti njihove posljedice. Mi znamo zaustaviti bolest i spriječiti daljnji napredak ili narušavanje ostalih dijelova tijela. Ali ne znamo u najčešćem slučaju vratiti unazad vrijeme. Da. I zato je strašno bitno. Znači, pregled vida se sastoji od 3 osnovna dijela. Vidna oštrina, koliko vi vidite, to je više kvantiteta vida. Da li vidite onih 10 redova koje bi trebali vidjeti? Kakav vam je očni tlak? Očni tlak, često čujete da glaukom zovu tihi ubojica vida. On je zao zato što centar za vid je u retini našoj na senzornom dijelu oka velik 1,5 mm. I u njemu su najveća koncentracija vidnih senzora i tamo je mapping tih senzora 1:1. I kako glaukom kao očni tlak uništava vidno polje, on ga uništava na periferiji gdje je jedno vlakno na 10 senzora, pa onda vrlo brzo i lagano ispadaju. Vi da bi ostali slijepi od glaukoma, trebate 10 do 15 godina, ali prve promjene se vide relativno rano. Kad jednom propadne vid u nekom dijelu oka zbog glaukoma, više nema načina da ga vratimo. Ali se može sistematski prevenirati. Apsolutno. Znači, to mjerenje očnog tlaka je najbezbolnija, bezazlenija procedura koja postoji, a može nekog spasiti od trajnog sljepoća. Kako izgleda dobar sistematski pregled? Jer nekad se znaju žaliti, oj brzo me pogleda. Moramo razlikovati cilj sistematskog pregleda. Sistematski pregled nije tu da vam nađe dioptriju, da vam kaže jeste kandidat za neku kirurgiju. On je tu da napravi screening. Da li postoji objektivan rizik za neku bolest ili ne. Znači, da li vidite do zelene crte, da li vidite do crvene crte, da li ima nešto da izgleda patološki promijenjeno na ovom dijelu, da li imate tlak, ali onaj dio koji je zapravo jako bitan je da se pogleda unutra u oko. Znači, ovo je nešto što se zove optomap, gdje su složili ovak jednu kao mozaik raznih problema koje mi vidimo u oku kad se rašire zjenice. Strašno je bitno da se pogleda unutra. Ako ne pogledate unutra, možete
zanemariti neke stvari. Neki ljudi imaju melanome, evo tu imate primjer. To se češće vidi nego što bi čovjek htio. Vidimo nekakve rupture koje prijete i mogu dovesti do odljepljenja retine, do gubitka vida. Vidimo dijabetes, vidimo visok krvni tlak, vidimo čak masnoće u krvi. Jer vidimo recimo čak tumore na mozgu nekad, samo kad pogledamo unutra. Danas, ako idete na neka određena bolja mjesta, čak vam mogu pogledati u oko bez da koriste širenje zjenice. Ovaj primjer uređaj se zove Clarus, koji napravi sliku unutra bez da širi zjenicu. Ovo je recimo primjer jednog oka koji ima hematom. Pukla je krvna žilica i imate ko masnicu unutra u oko. Ali da ne bi neko 2 sata, 3 sata poslije bio nefunkcionalan. Ali to se na van ne vidi, recimo, taj hematom? Ne, taj hematom unutra je velik 2 mm i unutra je u oku i ne bi ga mogli vidjeti bez ili širenja zjenice ili neke posebne opreme za fotografiranje oka. Zato je bitno da ipak neko baci unutra pogled. Jer neka takva stvar može ugroziti vaš vid bez da vi uopće imate osjećaj. Sve što se ne nalazi u centru za vid, to je ova između hematoma i ovog bijeloga, je tu jedno kao područje gdje nema baš puno krvnih žila, to se zove makula. To je tih milimetar i pol s koje mi zapravo gledamo. Sve drugo je ukras. Cijelo oko služi da bi to se opsluživalo. I to je, niko to ne voli, svima je neugodno, ali stvarno, toliko toga se uhvati, toliko toga se nađe a traje 10 sekundi. Dakle, našim zaposlenicima... Jednom godišnje. Nemojte razmišljati je li vam neko našao savršenu dioptriju ili ne. Taj neko nije tu da vam odredi naočale, on je tu da vidi da li imate rizik za razvoj neke bolesti koja dugoročno može dovesti do sljepoće. Ne da vam odredi naočale. Naočale neko određuju optičari ili neko drugi. To je sekundarni dio našeg posla. To je isto pitanje. Da li radi dioptriju kod optičara ili bolje ipak kod doktora? Da mene pitate, ja u životu ne bih htio napisati ni jedne naočale. Meni to, razumijete, školovali ste se 6 godina na fakultetu, ponavljam, od poroda žene do gledanja preparata da bi nekom pisali naočale. Ok, nekome je to u redu, ali ja bi rađe liječio neke bolesti, skidao dioptriju i radio nešto što mi je uzbudljivo. Ali naravno, svaki doktor, oftalmolog može napisati naočale. Ali preporuka je uvijek radite naočale i tamo gdje su ih odredili. Jer kad nešto ne valja, onda kreće onaj ping pong. On je krivo napisao, ti si krivo napravio. Ne isplati se. Uvijek napravite si naočale onako kako vama odgovara. Ne može tu biti toliko velike greške da se napravi ikakva trajna šteta. Posebno u dobi iznad 18. A evo nošenje naočala, baš neki ljudi ih ili odbijaju nositi iako znaju da bi trebali, kao trebam, ali nosim ih sam dok vozim. Mislim, kako tu štetu takve osobe sebi sami ne rade napraviti? Štetu sebi. Kažem, nakon 18. godine nošenje ili ne nošenje naočala ne može imati trajne posljedice na njih. Ali, ako neko ne vidi dobro i vozi, on je opasnost za ljude koji su s njime u autu i za one koji su izvan tog auta. Ne znam kako je to ispalo, ali kad god vidim da je neko profesionalni vozač, znam da me ko pacijent čeka izuzetno težak pacijent koji loše vidi. I to je zastrašujuće kad vidite kako vozači autobusa i ovih kamiona loše vide. Ne bi se vozili po cesti da znate. Da, nije dobra vijest. Ne, zato što je to očito neka fora. Oni su jednostavno ne brinu o svom vidu onoliko koliko bi trebali. Oni kažu, pa ja vidim, ja vozim milijone kilometara, meni to nije problem. Da li je moguće da se oko naviklo? Ne, oni ne vide. Vi njemu date da on čita, on ne pročita 5 redova od 10 koje treba i kaže, meni je to u redu. Kao ja vježbam svoje oko. Ne, nažalost, jedino što možete vježbati ljudi koji imaju preko 45 godina pa ne vide čitati, pa oni kao vježbaju svoje oko. To ima smisla, to može. Ali vožnja, daljina i to nema vježbe, jednostavno ili vidiš dobro ili ne vidiš. Sad ono čim se ja primarno bavim je skidanje dioptrije i to je nešto što recimo dobar dio mladih ljudi voli i zanima ih. S obzirom da je oko zadano s ona 3 broja što smo na početku rekli, dužina, zakrivljenost rožnice i lomna jakost leće. Dok je leća zdrava, znači ispod 45. godine, nema je smisla dirati. Oko ne budemo širili i skraćivali, to je preveliki zahvat, znači možemo mijenjati rožnicu. Šta mi možemo napraviti? Mi možemo laserom preoblikovati tu rožnicu. Malo je spljoštiti kako bi doveli zrake duže putuju, pa liječimo miopiju, to je kratkovidnost. Malo je zakriviti prema naprijed,
da bi dobili liječenje za hiperopiju, to je dalekovidnost. Ako neko ima astigmatizam, laser se isprogramira kao CNC stroj gdje jednu os malo stanji, drugu malo podigne i premodelira. Ono što je specifično laserskom skidanju dioptrije je priprema. Sam zahvat laserskog skidanja dioptrije je... Dajte mi 3 zaposlenika Ericsson Nikola Tesla, pola sata mogu postati relativno pristojni doktori za skidanje dioptrije u pola sata. Jako je jednostavan tehnički. Ono gdje je zahtjevan je da napravite dobru obradu pacijenta prije operacije. Znači, popričajte s pacijentom koje lijekove uzima, kakva je obiteljska povijest, da li ima nekih bolesti, kakva mu je dioptrija, da li ima tlak, kakve su suze, da li ima nešto u oku što bi upućivalo na problem, te neke naše šarene mape. To je sve nešto gdje mi moramo napraviti procjenu, ne da bi našli ko je dobar kandidat, nego da bi isključili onog jednoga ili dva koji su loši. A ko je u biti loš kandidat? Recimo, za lasersko skidanje dioptrija? Ajde ovako. To bi bio svako ko ima bilo kakvu bolest rožnice. Znači, mi moramo tu rožnicu biomehanički promijeniti. Moramo je stanjiti na nekom mjestu. Ako postoji bilo kakva strukturna bolest onih kolagenih vlakana, mi ne smijemo to dotaknuti jer ćemo možda potaknuti da se aktivira problem. S druge strane, moramo razmišljati da je to mlada osoba i da moramo razmišljati 30 godina od danas koliko smo mi te rožnice uklonili, da li mu je dovoljno čvrsta rožnica da preživi sljedećih 60-70 godina koliko očekujemo da će živjeti. I onda postoje vrlo stroga pravila koliko se smije rožnice promijeniti, koliko je smijemo ukloniti, koliko duboko u nju smijemo ići. Ovisno o dobi pacijenta. Dob pacijenta, dioptrija, veličina zjenice. Recimo, prošle generacije lasera za skidanje dioptrije imali su problem gdje su radili male optičke zone, pa su ljudi dobro vidjeli po danu, ali kad se raširi zjenica po noći imali su ogromna zabljištenja i to ih je strašno smetalo. Tako da, tu je toliko parametara koji ulaze da to postane suludo. Čak ni dio kolega koji se bave s time jednostavno nemaju mentalni kapacitet da bi se sa svime tim bavili, pa neke stvari malo umanje vrijednost. Ali vi uzimate savršeno zdravu osobu i idete joj raditi elektivnu proceduru. Sve što vi napravite toj osobi da ugrozite njen vid može trajno tu osobu oštetiti za proceduru koja nije bila potrebna. I tu je ogromna odgovornost u selekciji i izvedbi. To je ta priprema koju ste spomenuli. Da. A recite mi, što se tiče laserskog uklanjanja, da li igra ulogu kratkovidnost, dalekovidnost? Puno bolje tretiramo kratkovidnost, zato što kratkovidnost tretiramo tako da laser, rožnicu koja je kao neka sfera, u sredini smanjuje njenu ispupčenost. I to je nekakav način da biomehanički rožnica želi tako ostati. Ona je živi komad tkiva i neće kao plastika neka ostati tako. Ona će reagirati. S druge strane, kad radimo plus dioptrije, stanjujemo je na periferiji i očekujemo da će se ispupčiti u sredini, ali tu imamo puno kako će reagirati, da li će, i zato se plus dioptrije znatno više vraćaju i u pravilu se plus dioptrije vrlo rijetko tretiraju laserom. Ima boljih načina kao ugradnje nekakvih lečica u oko ili nekih drugih kombinacija koje imamo. Znači, kad skinemo dioptriju laserom, postoji mogućnost da nam se opet povrati. Da. Ali šta je to povrat dioptrije? Znači, postoji mali broj ljudi kojima oko nastavi rast i nakon što pređu 18. godinu. I ti ljudi, zato što im oko raste, njihova rožnica nema veze što ste vi promijenili laserom i što je to odgovaralo parametrima oka, ali to je manje od 1% ljudi. Drugi dio je povrata dioptrije, ljudi kod kojih je rožnica zacijelila više nego što smo očekivali. Došlo je do neke hipertrofije. Recimo, neko ima -5 i vrati mu se 0,50. Ali to u pravilu se vrlo rijetko događa. Ako se dogodi, nije problem. Uvijek se može napraviti dodatna korekcija i u pravilu se tu niti ne naplaćuje to dodatno. Jednostavno, to je nešto kako je cijelilo. Ali to je toliko rijetko, evo recimo u zadnjih 4-5 godina koliko brojim, možda 2-3 osobe sam vidio sa tim. Su se vratile. Da. Recite nam kako je sama priprema, koliko traje oporavak? Znači, ono što ovisi je koje od ovih metoda izaberemo. Znači, postoje PRK, to su površinske metode,
Kod njih oporavak traje do 10 dana, s time da je prva 3 dana izražena malo bol. S druge strane, lasih metode da je onaj instant wow efekt. Već sljedeće jutro većina ljudi vidi 100%. I oni su jako sretni. Ali one troše nešto malo više tkiva, pa je tu nekakav balans između toga koliko pacijent ima tkiva za potrošiti i koliko je brz oporavak bitan. Imaju lentikularne metode, to su metode novije generacije gdje mi zapravo vadimo nekakav mjehurić iz oka i postoji ugradnja leća. U osnovi uvijek se sa pacijentom prodiskutira. Ok, kakve su vaše vizualne potrebe, što je to što vi očekujete, što trebate, što želite, da li se bavite nekim ekstremnim sportovima, recimo PRK metode su bolje kod ljudi koji se bave ekstremnim sportovima kao što su MMA borbe. LASIK metode su bolje kod ljudi recimo koji trebaju stabilniju dioptriju ili brži oporavak i brži povratak na posao. Recimo većina ljudi koji idu na LASIK operiraju se u četvrtak, u petak su ok na kontroli i u ponedjeljak su na poslu. Je li ima nekih nuspojava? Pa ima. Imate uvijek prolaznu suhoću oka. To je gotovo kod svih jednostavno posljedice toga da diramo površinu oka i da se malo poremeti balans živaca. Postoji dio ljudi kojima u jednom periodu, recimo 2 do 3 tjedna, može malo više smetati svjetlo, ali same nuspojave i to, ljudi imaju osjećaj da je to kao nešto novo. Prvo skidanje dioptrije napravimo pred više od 35 godina, 37. Znači, mi već jako dugo to radimo i znamo otprilike šta se može dogoditi. Nažalost, kao i sve u medicini, neko je negdje pogriješio pa smo ispratili kako je došlo do pogreške. Tako da je to danas stvarno svedeno na minimum. Postotak komplikacija koje su trajne je manji od 0,01%. Postotak komplikacija koje su privremene, znači do 3 mjeseca je 0,1%, što znači na godinu na 1000 pacijenata vidite možda jednog ili dva, da imaju neki problem. Hvala. Jel imate još nešto s područja laserske dioptrije s kojim bi nas htjeli upoznati, jer se bližimo kraju, znam da u režiji... Što ja recimo volim, to je ovo tu. Znači, kako stvari funkcioniraju? Znači, mi kad programiramo laser za skidanje dioptrije, možemo ga programirati po onim stakalcima šta nađu. I to je dosadno. Postoje uređaji koji se zovu aberometri, koji ispuštaju određenu količinu svjetla i gledaju kako se ono reflektira nazad. I oni nama omogućavaju, simuliraju nam vid pacijenta, recimo gore desno, vidite ono HVDZ. Znači, to je doslovno simulacija kako čovjek koji je ispred vas vidi i vi onda, kad on prođe kroz vas, možete doslovno vidjeti kako on vidi. Pitate ga, ok, idemo se dogovoriti koje od tih stvari možemo ispraviti. Mi možemo doslovno selektirati koji dio njegovog problema želimo izliječiti da bi sačuvali maksimalnu količinu tkiva i to funkcionira baš kod CNC stroj. Za svaku točku na oku imate točan broj šotova i to su submikronske stvari. Recimo, jedan šot lasera skida 0,21 mikrometar tkiva. To toliko, mislim, impresivno je s tehničke strane kako je to izvedeno. I recimo, ljudi se često bože, tako pomaknemo oko. Postoji gore kamera, zapravo postoji 7 kamera koje prate oko i kako se oko miče i rola, on prati i dokle god može kompenzirati radi. Kad ne može laser kompenzirati, onda se zaustavi, pričeka da se oko vrati u položaju u kojem ga može kompenzirati i onda nastavlja dalje. Odlično. A bili ste još spomenuli i dijabetes. Koliko često dijabetes utječe na oko i u biti šta takvi pacijenti mogu napraviti za sebe? Dijabetes je zapravo strašan problem jer dijabetes, jedno od prvih organa koji strada je oko. Znači, u oku postoje male krvne žile koje su toliko male da ide jedno po jedno krvno zrnce kroz njih. I kod dijabetesa počinju rast nove krvne žile koje su vrlo loše kvalitete iz kojih curi krv. I zapravo imate oko otraga koje je puno malih točkastih krvarenja. Svako to točkasto krvarenje predstavlja nekakav toksični šok za retinu i propadaju senzori vida. I tu postoje lijekovi koji se daju u oko da bi spriječili stvaranje tih novih krvnih žila, da bi se to posušilo i da bi čovjeku vratili vid i vratili sposobnost da funkcionira. Znači, možemo povratiti? Možemo povratiti i te dijabetičke promjene se sad već 17-18 godina uspješno liječe tim lijekovima. Prije je to bilo, to je to, sorry. Tako da to je veliki napredak. Tu i tu nam dijagnostika jako pomaže. I za kraj mrena možete nam malo se i toga dotaknuti. Gledajte. Kad se javlja, je li više starija dob ili može i ranije?
A sad, kao što ide čitalačka dioptrija zbog starenja leće, mrena je doslovno nakupljanje otpadnih produkata u leći i onda se ona zamuti. Da bi vi mogli ponovo vidjeti, moramo vašu prirodnu leću izvaditi i na njeno mjesto staviti umjetnu leću. U pravilu se mrena javlja kod ljudi koji su stariji od 65 godina, a ja sam danas imao pacijenta 72. godište, ima potpuno bijelu mrenu, zato što je koristio određene lijekove za nos koji su izazvali raniju mrenu. Ljudi koji imaju dijabetes, koji koriste recimo lijekove kao što su steroidi za neke druga stanja, ranije dobivaju mrenu. Ljudi koji rade u zonama ionizirajućeg zračenja, ljudi koji rade u zonama povećanog UV zračenja mogu dobiti ranije mrenu. I prije nekoć davno vrijedilo pravilo mrenu treba operirati kad sazrije. To je bilo dok je to bila teška operacija gdje oporavak traje 10 dana. Danas je operacija mrene najizvođeniji medicinski zahvat na svijetu, radi se nekih 50 milijuna puta na godinu i oporavak je u pravilu 1 do 5 dana, ovisi o težini mrene. Što je mrena lakša, to je oporavak kraći. Hvala. Evo, molimo režiju, za vrijeme našeg razgovora naši gledatelji su se javljali sa pitanjima, tako da evo, nadamo se da ćemo moći na neka odgovoriti. Evo, jedan kolega kaže, imam izrazito suhe oči, preventivno kapam barem 10 puta dnevno. Obzirom da radim s 3 monitora, u zadnje vrijeme osjećam da su mi oči krvave. Što činiti? Uzima Maxitrol kap. Pa, oprostite, ali Maxitrol kapi, to je 2 antibiotika i kortikosteroid sa jako puno konzervansa i u pravilu se daje kad čovjek ima neku infekciju. Ta suhoća i preventivno ako uzimate 10 puta kapi, pitanje je da li imate prave kapi. Znači, kao što smo pričali, imaju 3 tipa suhog oka, tako da bilo bi dobro da dođete na pregled da odredimo koji od ta 3 tipa imate i koje kapi bi vam bolje pomogle. Možda imate nešto što se zove disfunkcijama bojovih žlijezdi, to je ako ste ženska osoba vrlo vjerojatno i tu nakon specijalne masaže našim aparatićem puno bolja situacija bude. Da li je kratkovidnost povezana sa čitanjem i mobitelima? Ne, nije i slobodno čitajte koliko hoćete. A kad kao navečer uz malu lampu čitam, je li to šta utječe? Ne, jednako možete izazvati da vas glava boli, ali ne možete napraviti trajne posljedice. Super. Vježbe za oči su super, ne možete smanjiti dioptriju, ali možete poboljšati zdravlje očiju, što znači nećete imati taj computer vision sindrom, nećete imati taj grč kad gledate na blizu cijeli dan, morate nekad povremeno pogledati na daljinu da se oči relaksiraju. Da li naočale za sunce mogu pokvariti vid? Ne. Znači, kada idete... Dobro, ok, jeftini naočale koje nemaju UV zaštitu mogu dovesti do toga da ranije dobite mrenu, ali ne mogu pokvariti vid u smislu da će vam izazvati dioptriju. Kako možemo provjeriti tu UV zaštitu? Mislim, danas imate na svim naočalama već sad ima naljepnica UV zaštitu. Živimo u Europskoj uniji i neko bi trebao paziti da šta je napisano bude istina, ali tu postoje neki testeri i tako dalje. To bi mogli imati, ali kupite naočale u bilo kojoj optici, šanse da će biti fake su relativno niske. Koju vrstu leća preporučujem? Kod mladih ja bi uvijek rađe uzeo meke leće zato što je s njima lakše se naviknuti na njih, ali tvrde će uvijek dati bolju sliku i imat će manji rizik za razvoj suhog oka. Ja nisam ljubitelj leća zato što, nažalost, kako radim u očnoj klinici, onda stalno vidim ljude koji su imali neke infekcije izazvane lošom higijenom oko leća i to obično budu zdravstveni djelatnici. To je fascinantno. Evo, nedavno sam imao kolegu ortopeda koji je ostao bez oka jer je bio u bazenu i nije opro leće dobro. Tako da higijena leća strašno bitna. Statistički FDA je izračunao da je rizik infekcije oka od leća 68 puta veći nego od skidanja dioptrije. Jedno i drugo je apsolutni rizik smiješan, ali relativni je 68 puta veći. Kad se najranije može skidati dioptrija? Pa preporuka je negdje između 18. i 21. 22. godine. Naše iskustva traju 24 godine, moje osobno je bilo pre 10 godina i nisam to požalio nikad, a svaki tjedan, 2-3 puta tjedno to radim ljudima i to je stvarno rutinska procedura, ali je jako bitan prvi pregled da se napravi detaljno. Nije čak bitno koga radi, bitno je da je tehnologija koju koriste relevantna, da ima nove softvere koji su sposobni analizirati i naći ono što smo prepoznali zajedničko kod ljudi koji imaju rizične faktore. Ja imam strabizam. To je posljedica toga što imam slabovidno lijevo oko, to jest nefunkcionalno. I onda jednostavno naše oko ima 6
šest mišića koji upravljaju sa njime. Strabizam je u pravilu kad jedan od mišića preslabo ili prejako vuče. On se lijepo da sanirati. Kolegica jedna koja radi kod nas, Mravičić, to perfektno radi i neovisno o dobi. Mlado, staro, strabizam se uvijek isplati. To je kozmetsko rješenje. Ljudi imaju velikih problema sa samopouzdanjem zbog njega i stvarno ne mogu vam reći koliko ljudi se preporodi kad to riješi. Posebno žene. Da. Pomaže li sok od mrkve oporavku zamornog? Znači, što se tiče mrkve, mrkva je zapravo jedan fascinantan efekt. Mrkva je izum britanske obavještajne službe. Znači, kada su... Za bolji vid? Ne, za zabunit naciste. Dobro. Znači, kad su nacisti slali avione da bombardiraju Engleze, Englezi su uvijek znali usred noći di su. I da bi sakrili postojanje ranih radara i stanica koje su to tražile, Britanci su prodali priču da njihovi špijuni jedu puno mrkve i da zato vide po noći. Mrkva, osnovna količina vitamina A je potrebna da bi imali za senzorni kapacitet, ali nakon što zadovoljite minimalne potrebe, nema nikakve... Ne treba pretjerivati s mrkvom. Nema potrebe. Popišat ćete višak. Što se tiče toga kad će se dioptrija vratiti, pa zašto doktori sami ne idu? Pa evo, ja imam u firmi 17 doktora i sestara koji su to obavili. Svako ko je bio kandidat je to obavio. Za ove druge morate njih pitati zašto ne vjeruju u svoje kolege i svoju tehnologiju. Što se tiče povrata dioptrije, dobar kirurg će vam u startu znati reći da li imate rizik za povrat dioptrije ili ne. Astigmatizam osim naočala se lijepo rješava lećama, ali isključivo toričnim, mekim ili tvrdim, ili laserskim skidanjem dioptrije. Mi taj astigmatizam rješavamo u tom CNC modu gdje točno izmapiramo kakav mi oblik oka želimo da ga uklonimo. Jer šta je astigmatizam? Jedna os je jače zakrivljena od druge i onda dovodi do tih ružnih starbursts se to zove i to se jako, jako lijepo rješava. Kod mene je situacija da jedno oko vidim savršeno, drugo slabije. Kad gledam vidim sve. Što mogu napraviti? Ovako, ako imate jedno oko koje je jako i jedno koje je slabo, vrlo vjerojatno to znači da ste imali neku dioptriju u startu života i to znači da je jedno oko vodeće, a drugo je malo slabovidno. Ako postoji bilo kakva razina refraktivne greške, znači da imate neku dioptriju, i na jednom i na drugom oku isplati se skinu dioptriju ili nosi tvrde leće, jer statistički 82% tih ljudi dobije jednu ili više linija kvalitetnijeg vida kasnije. Jer mozak kaže, ok, slika iz tog oka je sad perfektna, pa ću se ja potruditi i koristit ću je više. Evo, još jedno pitanje za kraj. Imamo puno pitanja, budemo vam na sve poslije odgovorili. Ukoliko se u oku stvore končići, floateri, najdrža tema mojih pacijenata. Aha, šta su ti končići? Znači, u našem oku postoji jedan gel. Taj gel je, on drži oko da ima oblik. I kako mi starimo u tom gelu nastaju bore. I ti končići unutra plutaju u tom gelu. Mogu se rješavati. Postoje dva načina. Jedan je da se specijalnim laserom oni pokušavaju uništiti kao ono u Star Warsima. Pokušavaš ih pogoditi da se rasprsnu. Rizik je da ćemo pogoditi centar za video i staviti vas trajno oštećenog vida, pa se to rijetko radi. A druga opcija je da se naprave 4 rupe u oku i opasna kirurgija da se uklone. Njih se uklanja samo ako su tako teški i veliki da neko ne vidi. A to je jako rijetko. Ne isplati se s tim baviti. Kao što ne vidite da vam je crno pred okom kad o tom ne razmišljate, nemojte razmišljati o končićima, nećete ih vidjeti. Evo, dragi gledatelji, stvarno je puno pitanja došlo. Mi smo na samom kraju. Mi ćemo zamoliti doktora Gabrića da na ostala pitanja nam pismeno odgovori i objavit ćemo na našem Prevention kanalu. Ok, ovdje dosta ima. Ima dosta pitanja. Ok, budemo ih sve odgovorili. Tako je. Hvala još. I kasnije slobodno pošalju mail. Moj mail je ivanecvjetlost.hr. Nisam najpismeniji, ali odgovaram brzo. Hvala vam na tome i na toj pristupačnosti i hvala još jednom što ste nam došli u goste. A dragi naši gledatelji, vidimo se uskoro na još jednom My Health predavanju.